يا قيوم يا رب هب لنا نصيبا من السر العزيز مداركي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وتجعلني داري حتما جنابه بنفسي وروحي مولسا عند مالكي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله أراني عبدا ساءه سوء حاله فلم يك يرجو غير مال تداركي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإن الله يظنون بي خيرا ولا خير إنما رأوا محبة المحبوب ستر جمالك. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا تبتغن يوم الوقوف مقصرا وقل لي يا مولاي منجى الممالك. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أيا حي يا قيوم يا رب هب لنا نصيبا من السر عزيز المدارك. يا حي يا أبنجه رايي يا قيوم يا مدومي يا رب يا ميرينو هب لنا نصيبا كسمنا عينكم واتربم من السر daga wani irin sirri boye al-azizi wanda yake mawuyaci al-madariki mai riskar da ainihin bayi zuwa ga fadar Allah. Aya hayyu ya andu banna wannan tamlan songon bakira baman no balle wata fi lam yalid wa lam yulad. Ya qayyum ya andu banna wannan tamlan songon nan dawama lana ya rab ya andu banna wannan tamso ngongo musara hablana timti nasiban tatalanin yashe mina sirri zancen adashi ya sha din su'adera lala aje ma kan yara sirrul aziz da babu shebarin yala wahala nin saltiyan fani ma na gaza da yala wahala an to nan amliya yungi paga kabe ne duniya kamino ki bilen tawahal na awad ban kana yana a a tin ma wa bacili do amma bi da musan sirr azizin yani bibi yogo la ada ka shalbon bon sirr azizin wa bakunya an to ne biya ka za su karan kai ni larka bora ka ku bodar ma hal in tukur ka cece ba dara para kan abakon rama har kan ama sirr aziz fun kabrabi in yo hamba to sirr aziz mitanan kare ibel to shanu ma ban de tan ni yar shama ni la ban dira ko dole ne liga yabo ne lore pewde zamba muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mudariki sirr shali den yanzana mfoga zambar arziki balbu kam zaha ka dirle ka biyan na wuni kalan can ta ci alzanda na koyi na guda وتجعلني دخري ختيم جنابه بنفسي وروحي مونسا عند مالكي وتجعلني نبنا نتران صهرا شكا يلا خديم جنابه خديم جنابه كان يلا أنا لو أنا سيرفيس مان boy so mun yanzu ya kabatun doginda ku ce kaman yala ma Ibrahim ya yarwa kausun zamani da hari yi maza ha targa kada hari kan zamanin yi maza targa bi nafsi kan yi no hidima ma
mam man kan yaman ndo de para wen tam mam kam zanti so ma shabian wati shi ba jilma ba ma yantam ko mina we chamta da banot ma we afa yanan da banona chamta dan tamana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai kama ko bana na akanatin ya alheri abakul litma na albarka ma kelani ta mi yina zanti so kashiya dorta ma ata ko solana na antama arziki ka sokol don ba nkudi hale ntidargo ma ka kum sai shayina da mona yu karba yusuf ashe bi fama ko yanna na ba kai kuja kuna na shi ma ko be men tidargo ma ka yusuf ate yin ce maka gasi ka bi an negi kan wunin can tun yallare kan yin wannan na fi a kafin nan gole ta hale a bara ta maka a zaksu cende ka zan tamla biya wulalan mun kudu yana da yusuf ma muna kara zan tam kan wani tije albarka do ko don kudi zaha kare ga kabi arziki ne kanan a ibada na kakkara da ta ma abce ka ta ifama ne mun kurki ne bi kiri yara be nan yin kurba dan be ya kan yin borata su ba hagan da fama ne amma kakkobo الله بنفسي وروحي نية فله مخلصا كان ما كان ملا نية جل سان شام إنسان نية جل ما زال يعني بنا أول نقول من نية جماعة محمد هل تبع عند مالكي من بنا إنسان أراني أبرا ساءه سؤاله فلم يكن يرجو غير ما تداركي arani abdan man yala maya abdan kan kunya dable ka so nyima dable mabi dab so su wa alihi mun hal bi'u sa'ahu kana tasamu man bongo man baye ya man bado she ba in yama dable nyama kapso kan hal bi'u kar samu she ba yama we dab so mun hal bi'u kan lantum samu arania abda la raka man yarman mamman man para de foman so e yulen kongal duniya sa da para ngarla so de pashari puni so garma kan bami na wona mi amma na wona ku bor kai ne wazan mabana ne so kan bangwa mama dole yanye sho abdullahi mai kano mun zam tarika kana gana tawle malo nyan dol bagana nta pawo biya fanin da fala gana to sun da an yi kurkot no zan bar shana wai nan lai dalan da yanti polol tar da ba pal da zuksa polol da ba yigrama wo ko en dole tana ka tadama tar ku be su san tuduna poi ko ban ko benna torzo tawadu ko non e choma fadam yaku yarju ashe choma bir kan diwani bayna ka san shi ba nan jaba na wuri bishi zu ko ni ba bir kan diwani kakkan da wani tafina bana ban yalma ma ne yashe ni sa so mun nyam wo ibada sha wannan ne wo top sha won to he zan la ilaha illallah ngungal duniya zaha kana wannan arziki be fishe ko ina no ka zaha kamar qur'ana hadda ajaha nahla bato nan sabbi hisma rabbika ala wa hadda tabbat yada kun ko bina ina abi ma kan bi ko tabbat yada abi lahab wal fathu wa ma yasa la ko yanzu kana wa bi mili wan gabi soya amma won bi ma 75 za ka nan qur'ana hadda ko nan tan mai yum fishe faina no in sabli ta fi ka bamiyar la wani ne ko nan yar yum fishe faina no wali wasi banda wata tafsirin wadannan karako ne apafan za diwani shaltan kano ma diwanin nabiyan jami'ar jawami din ba da zaje dan ba wata kan shawon Nigeria afanan da can selected banan selected mu
amma diwan mamar katarga sai ban diwan na ko kana wanda ai abin jawabi diwan jami jawami diwan dibiyani na'am yaku yarju ghayra mahd tadariki diso sai ban wannan tawada wai diso abubuwar bin shau di pala mahda tadariku mun kulpana anabsan zalla anabsan konko nin konko kan kulbwa don wani kawai mun talama na peshen ma mun zulu ma na paye mun halama na peshen ma o ku to zan page na wun sanya amma wakul pana anabsan ka anabin wa yadda to anabin zo can na wun san muhammadur rasulullah inna lillahi yazunnuna bi khairan wa anaban dona banin tahar mana alheri kan min lan yala alheri shan wala khaira mamun ya alheri shan din ban san إنما رأوا حضرة المحبوب بيكات اللي منيا مو بنيارلا حضرة المحبوب أنا صلى الله عليه وسلم سنة ونيولا وسمبا ما كبنيار منسن كلا سمبا ما دين كاتما ستر جمالك وكويا نسمبا ما كسمبا ما نحسكي وين يا ستر جمالك يا أشر شردن ببي أجل سمبا ما كو وسلكم فوما فلا تبدحن يوم الوقوف مقصرة دمنا ونصورة يوم الوقوف دنا شبيا لعصو كم لها أتوني لا تفضحن مركادي في نون كان دي مقصرا نبو سو من إبراهيم سو نبتو نون إبادة في يلنغوما مركادي ما في ندلما إبادة شانا ما دبس ساكن سانا تاتان في الزنا كسان وها أيكو يننكو يوما banjira ne damda no banjira damdo bi ko na yom de zo nayi bodo para so ko jam ka kul jife yananga ko sizi jiri sa ne ce ka dan baya ko sizi le gobe har kar bin ma har ka tabo ne yina ko goble ka ku cha ka ko bel ne ganna kar pa yina de kon ko de nyala punishment wo bor na yan dulndo wo sizi la jilama ka dul ma mi ka bor na dul ka yir janda ka kora kan miyar ganda ka tara ka ko bil de ganda nan be shakan kar zaksi yibna disa wani la pa to won kul naale mon kam tanta dan bangira wo kul faise wona gum lan yasim shel wonan benani ay dul dul ka faise ana gum lan yasim shel ana bena lan yasim bi ko na yome ana kai bale won tinye ne fo yele kakala barka anya ko disan shigare ndi ke bagene enta ka fo shigare bo ka fo we fo dot santo ma biya ce shigare yo da ba fela wa kulliya kaida puna arur fa ate kulliya bi mana kun nasiran liya wa kulliya lam somsam bal kam zantileman ya maulaya ya andu ma songo incen ka foran yala cena manjal mamalik ya andu mana wannan tamanso won telegere ainihin mamalik daba tamma kaya دنا 5 minutes نعم فقد ضاء أمري والسفاخة كاسمها فهل من شفيع في وهل من مدارك فقد ضاء أمري فقد أتيك أمري وعين من يفلو ما أمجهبه ضاء بالسعمزة والسفاخة جرمي كاسمها دي بلا من سان كمان دي يولي wede bela san kaman de yuli majiyar lan de bela kala so bene biya jarbu nyana li hani ma ko to yin son ben bi ko agunyo hay bi na biya jarbu akoli ha ba na jarbu nyo afai tien yeni bi waso kana kujiyan kujasur kamar gunin bila nta tay mai baba ni jarbu ma bi ma za da bi gara bi yahli فهل من شفيع ويدزو انتم بحر من شفيع
da ba puni mal ko en ma garanti en kul garanti en tilgama fiya ka bo chel pansan manango wa hal min mubarak kai din da fara annabi Muhammad son ben in to zan macan ta fare zanti na wani ko o ce makan ku kyale sannan wato na la annabi Muhammad ko wai din da fara annabi Muhammad son ku to ka to su de ma na won sane dibin di fara annabi Muhammad son kan in to su de ma na won san kan in zan mafa na won san to ka mudare kan ku fage annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba aljanna fu وضيعت أمري في التكاسل والونا فويلك هذا النفس أعزم بدائك وضيعت كان لنك لا ينت تزنك يلي ضيعت نفسي في التكاسل ده عندما الله ولا كان ينسى ورندي ونيفل ولا كان ينسى ورندي وبيحكو نعم فلا ننسى بيحكو بوتا den dan shelben do halta pa tam shelwan pa yuma point na den dan shelwan pa yuma point halta pa yum pina na he na den dan shelwan pa yum pina na halta pa ge yum pishi ni yini 777 yare to wai na ne bin shakka za won bonno a cifile kar labi goal shelwan targetira ko to a cifile within that particular 21 years into no achieve level. So didn't ko to nyele at that time failure de kana. So mo woni. Atiya ko be no wo me na ma wo wura JS kana chanta no degree. Be wo kam na te wura SS kana chanta no masters. Failure nda bo no rapago. Lalaman ma do jani tesan ko lala tadrijat ma. Nen salaban do no chan cham ne bu mo wala zan shapran ku wurla na ngum tena wurumbo to shawon bana am pama alafi na am pama karama na am pama wilaya na am jakar jelo takatama ana sallallahu alaihi wasallam ahla barka bisir salat al-fatih yongo tempilla ainin diwani pasara tanna sha ala jabu kanan ton dun do manma zongo karbayen pede yongo 8:30 to 9:30 8:30 to 9:30 yong ali mama na anzo manamba ajara matu nduma na anzo manamba radio lafta na amal lisantiti yab yol sallana na amal mabukata radio za na kurbu na matiti na amal lisantiti te do chama wa amerika ji punin wa yin wa ji punin duma nan alheri nan bazaha bi jama ka dorme wato zo biane wannan bil abakon duma nan mal mu bukata wa gwamal bihi nan albarka nan bane bayal barna shi nan mal zantra bamal television tv station duma nan bayoli nan albarka nan bane lalan lan yale red wato saha tv nan albarka nan dane nan albarka nan dane Misa Abdul Samad amina nya ga zan dubana no albarka non tana cembal wana zan la karatinya na zan la karatinya ka fa ala fi banka tumai puna na zan tumata bana ban mi malla nan albarka non jamen ta bana an cakta wala ta bana ala fi na an gunta kace sharr bal bakam na an gunta kace sharr bal bakam dubana an gunta kace sharr bal bakam dubana an ta sura nyen nyam musulin nyen nyam muntakim mun zan sharr kam zan ta na zan untuha mo mazan wannan bi no kana ta zan lehte inspire domin wasu an tabbata da mana to mai azaba shagin ye nan zuwa zan cenin bi ma na wannan lada sirra alam tara kaifa ka asfin ma'aku na wannan ta sura nin kura ban da tijin wannan amal bukata tunanin ma za ha tukulan bona nan maya yabban fa nan nonya yabban fum dullana zabana tishina in yabna mandana nta pa ayne in yabgu chena yabbo lana ne yabku kona bizaha ndabana nata wa mal yibukata yabda jana tamna
bazaha na amal bukata ne vo sum yam na tonna na amal bukata na anta masudo yab chirlana na ampa masudo na amal bukata kai yam na wato gana za na amal bukata اللهم انا نسالك باسمك العظيم الذي زادنا به تزال اللهم انصرنا نصرا جميلا اللهم ان لكل واحد منا حاجه فاقض حاجاتنا وحاجات الذين يلوزنا التوسل بلسانك لكن فيكون يا هو يا هو يا هو سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم